Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakasi Jantia Presbyterian Assembly Music Gospel Concert bat ka Food Fest ya kabala ai kerteng Hosanna arhaja apusan kan salong hakasin sat jan jong ka arpu khandai tri kulber arhaja apusan Madan student Jaïaw. Haka ni kasngi ka Food Fest kan sedang naduk kapor khat wei baje men step bat ka concert bat kan sedang naduk kapor sau baje jan mit. Habakran cekilat pathai kubor menta kasngi ka arpu tri kulber arhaja apusan Hashlong Press Club. Reverend S. Dingan, Convener, Fundraising Committee Foreign Mission Board, KJPA, Uloong baka jing temu jong kani ka free music concert, kalong kumshi Bynta ban ai ka jing kersyan, bat pentelun ya kikam mission syabari jong ka KGP Assembly. Reverend Dingan, Uloong baha kani ka gospel concert kindon ki Nongrwai bat ki Nongtem ki bakentup ya ka Aroha Choir, balayalam da ikong Pauline Warjery, Kamani Music Ministry, Kasur na nong kendong, linching, kakong kentiulen mau penyang, bat uba bat lador kong no, bat ki parlok, bat on pen so siang ru haka tegesngi da ki jingrai jong ki standing choir, jong ki sautli ki sinot, kata ka sinot mingi, sinot sepngi, sinot pedeng, bat ribhoi sinot. Kabakham kerpang haka ni ka kenti, kalong ka jingdan ringkat jong Nongïalap, bat Nongrwai Ñiam, Bapaw bha, Beni Prasad, bat ka kurim jong kazan Beni, na Bengaluru. Beni Prasad udai tang mau ubala ban poilut syabaro kiri ka perthei ban let ya lap ya ka khubor babha ling ba ka sap tem sap put bar ka jing pla shem minsiam ya ka jing iet ublei Reverend Dingan ula pentip ru baha ka tegesngi menteri ka sarkar jilla ubabat ya ka tanat social welfare uba polling do unlongkum ukongsan bat uba renikton el tongkhar ubade UMLA unlongkum usembut kongsan haringkat kinong syakhot sobha nadu kinong kitkam jong kisinat bagi tu ban kerpat di media ban pen riang ni kubur ban kalian jom kasih janjian ke Student Assembly kan long ya ke music gospel concert at Food Fest kalau I kerteng Hosanna araja Hosanna Haka penerik ulber araja Hosanna kalau ia kasih sejak Madan student Jaïaw, pada hari ke events kan sedang semua ke Food Fest meru warga koi bejin nanta kan pun serta gospel concert ke sedang meru ke sawaji jeneng pada hari gospel concert kidon Nongrwai bat kinongden sudah disah kerpan Nongrwai Nongrwai makan sai dan berpikir yang mensim jom Nongrwai kini Nongrwai diketuk ya da Aroha Choir aku kejelam cilikong Pauline Warjery nang ka bidonro ya Kamani Ministry bidon Yesus kendong nang ka suruh kendong lenci nanti doni ikong kejulian mau penyang beripa bakador kono berkiprok but on Bethlehem pensim susu dari jenggot dekat lima ki choir dong ki sauteri ki sinot Islamic choir dong sauteri ki sinot kita dong ke sinot ini kita sinot ini kita sinot seni kita bisa pedeng na pedong ya dari boy sinot Islamic choir kemudian konstan berkerpang hari music event kalong ba Nongrwai ubang paunam Beni Prasad bakilok jogi izan Beni kini donakat Hati kasmi, but dip bau Beni Prasad long way dari Nongïalap, but Nongtem Nongput, betul so kumat susu, but dip bau Beni Prasad long Odei upriu belum poi seki aspa sausan likiri tanah po inclusive view benai pada asli
Umayo ya ka world record. Berlek keleng iri tu ke berfei. Banyalap ya ka sak to lewai. Ya jingtem dijemput. Pat kunju dari passion sir ya ini itu play. Tad itu tiba kiban wan take a speed kim yoro ya abu ban sakhi ya belum tem crowd but kum juro ya gitar or design ringkat pada drum kalau ai terpeng ya Bynta Newsman penyetu bahagia tiga konsert in Don Ru, di Pastor, di Don Hidu Mentesuan, di Don Hikot Jom ke Malam, benda-benda di Jip di Don Fi, di Lakon Ru, di Kongsan, ada di Swi, ya Menteri Sultan, Menteri Dominan Social Welfare, di Bapaw dan Dok, baru sembut Kongsan, di Renik Don Eltong Hart, MLA. Ringkat ki special guest kin don hati ka singi me tiru banaki hajamun kin yawan syakini gospel music concert of best Madan student getting prepared dan berbentar kini events dalam night syakmat ringkat getting trilang ki volunteer but ki bor kulit penyanyi baik penyanyi nanti kali bagi jaga penyanyi kali lasmo puro bagi jim berfred akabedi bagi food fest kali yang jom kilai lagi sinot ini semi bereng bat kunjung di secretary di assembly bat so komando bagi English service police baja ini don Bynta ketika food fest belum jing bit di jing kan wedi program but kejing program itu di kalabian berorah jadi jimpam selesai kita kamnya but kibon kamyo koi nama kata KJP assembly bandar jonga convener John kini ke fundraising program Lian Soma ya pi paro bagi webro ya paro kiri Nongrwai kampan pi paro banget ki bedon apo ke KJP assembly banyawan syakini ke Hosanna alajar Hosanna music concert ke fest kenang ban pengulo ya kecintu ke Kongsan jauh commission and even jenisnya but Ñiam yung pun Ñiam syabari but banyak ke gospel onyo Nongïalap syahijaka paro kita kilong kadungan di kam kiba iwan kamat trofi press tapi pentriang yang kubur bagai kesini idon ya ke gospel concert akabedi ke Mayrom kendon ke Mayrom because be aware lagi bagaimana klan the seal ya ke Mayrom dekai ke ba hilang perkat dan yang jonggi nomornya kalau ba itu cukup di donation box dan QR code atau ketika you kemana dekai semua mesin ke apa deh tentang Grey kalau ikut kalau dia baru ke Mesir kalau dia Mesir pergi ke konsert kalau jadi syakri kepada kalian juga KPI assembly kepada sedang sudah berkentai sebab kentai polai kam kini hari ini berkepada mission sebabri kepada network hidon ya Islam Secondary School kalau I ya ketika syakri letak boleh budi di mana Gerengkat pada itu mengelak ya gospel dan benar dengan ustaz dan benda ki
church no kita doang penopang kat bantu untuk dijaga kita di dunia mission center juga.